Jiang'wen wetonge magitok trailer mar mo tuomore kod nyamburko mating'o jowuoth Kamagut, kaunti ma Uasin Gishu otieno manyoro. Jariyo notho kanyo gi kanyo ka jariyo wetonge magi kane rek gituomo mauta tok lori no mako mach. Jogweng'no wacho ni trailer no mako mach e kinde mane rek obila tiyo gi iro malungo wang' mar riembo joma ne tuomo mauta. Wakati walifika hapa, sijui mwenye lori alifanya aje. Kwa bahati mbaya ali lose control na akagonga ile Nissan kwa ubavu upande wa kulia. Nissan ikawa imebingiria mara mbili. Jambo kama hili likitokea, wananchi tunawaomba kabisa, sio vizuri kukaribia eneo ya mafuta, kwa sababu hiyo sehemu ni hatari na inaweza kuua. Na ilidhihirika jana kwa sababu saa hizi tukiongea kuna mkasa watu tuliwapoteza kwa hiyo ajali ya moto.